Lirio ititanap. Tinapalapas. Nagpas ngay ni Olivia ket lalaki timpas ngay na. Kastaunay tiragsak damamaken papana gaputad dan apukuda. Itimot mansyon da Senyor Pedro. Dimteng ni Nano. Ti hardinero da Senyor Juanito. Injayan da ito ni Senyor Pedro iti dakkel agatad. Nulaket tagtungpal iti iparamid na kenkwana. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Anya ti paramid jo kanyak senyor. Akatukad ti dakkel agatad. Simple laeng, Nano. Anya data senyor. Kayat ko apaliiwam dagiti amom. Dahwanito ken ti pamilyana. Ket idanon mo amin kanyak no sa dino ti papananda. Wenwan yaman ti pagnada. Ha? Amin na pagnada, masapol nga idanon mo kanyak, Nano. Senyor. Wanya, mayat ka? Sige senyor. Mayatak ah. Day talaga yan. Aramidit. Nalaka kamot gaya makasarsarita, Nano. Senyor. Bueno. Ikan ka iti pauna a bayad. Iti kasta, saan ka makalipat iti nagsaritaan ta? Sige senyor. Onya, nakasagana ka no, Olivia? Rumor tayo dito ospital. Lito. Ngala, siya kung timangog ba iti apok, Olivia. Ta saan mo pa yakabalan? Sige, mama. Adoy. Ay nati apok, narnakan pa ilaan. Ala, ito yun. Agor urayan ni papayo iti ayan ti kotse. Lito, saya atam ti panagmanehom Wen, papa. Ay na, nakaturog pa ilaan to'y apok. Na yan ti apok ko. Rina, sakmat kuman ate mangubba iti apo ko ta. Mukha nabanog ka. Ay, saan? Saan ak pa'y anabanog? May ama siya ti mangubba iti apok. Suplata kumamat Saan kunak ba? Alabayan yun, papa. Ipapasyon to ti mangubak ni baby ijay mansyon. Huwag man laangan. Alwadam midrina. Ang mga numay batam. Ay, sumardeng ka man dita, Juanito. Apay kumaama ibatak. Ay na, makaiayo kayo med, mama, papa. Daytoy apok tinakaayayat, Lito. Ay na nakaragrag sa kakunay. Gapukan kwa na. Ala, agin na nakan, Olivia. Time na mangisagana iti sopas mo. Saan? Di nakpakadanagan. Sa anak pa'y amabisin. Agi na nakakiti. Amok anabambanog kamatan. Saan ko amarik na tibanog ko? Agyaman ako, Olivia, ha? Impaayan na kiti anak alalaki. Lito. Gapo iti dayta. Adadapay nga ipatagkan ayatan ka iti kastaunay. Agyaman nakmatkan ka, Lito. Nasingpat ka nga asawa. Dayta lang ta. Mabain na kiti pamilya mo, Olivia. Gaputawan na pulos tingkamang ko. Nakurapayak lang. Imbagak matkan-kan. Asaan aday ti parikot. Kan may sa, man nakaawat da mamakan papa. Amom dayta. Olivia. Tinaskan. Agpimpin na tagta. Aginggat panungpalan. Kasta ti kayat da mamakan papa. Wen, Olivia. Agin na yan. Kan agpimpin na tagta. Aginggat panungpalan. Ay na, mabisin samat tantoy anak mo, iha. Ala, pasuswam. Atoy, Ala, ustol anak. Di ka nagsangit. Aday tanti dedem.
Ay, mabisin lagayam. Ay na, kasanumat ngamin, mama. Day tala mangup-ubat yar aramidan nyo. Ay, diyak mo't ang mga mabisin gayam. Mabisin, isuan ang sangit. Kan may sa, kaya't ko laang nga ipapas ti manguba iti apok, iha. Ha? Kaslamat din pumanaw kayo iti day taas sa uyo, mama. Bakit ako, iha? Diyak amuno kaano ti apit ko. Iso nga ita tanapigsaak pay lang. Ipapas kon ti manguba iti apok. Jantay. Apa yan, senyor? Anyat imbagaday jay anano. Imawag pa'y lang, nukas jay tumat lang ti impormasyon nga ibagana. Nga, anya, senyor. Ti amo na kanuan ni Juanito. Napan ija asyenda. Ha, wisit. Senyor, saan ka di akas tatikunayo kan kuana? Nga amin apag nadagiti amo na, ket ipakamo na kada kayo? Wan, ngem sana karaman ti asyenda. O jantre. Bayan yon, senyor. Tinapatang. Agtungtong pal day jay anano iti bili nyo. Talaga nga interesado iti dakalagatad nga inkariyo. Senyor, agad katawa kayon. Idinto tayo-tayong kat agong ungat kayo na. Ti kuneng anano. Namnamayan na apay-pay swak ti inkarik. Di nga mo apagdaksan ng tumatlang. Kasta ka di, abirat Lorna. Kablaawan ka. Adagayaman apokom. Abirat Lorna. Nakaragraksak ako, Nay. Jack may ladawan ti kinaragsak ko ita. May sa ako na, Lola. Wen abirat, talaga mo't naragsak tadan apo na. Kas kanyak, naragsakak mo't tada apok. Agpadatan, Lola, abirat. Wen, Medrina. Ket, kumustan ti apom, abirat? Nasayahat lata. Isulatan ti asasikaswak iti inaldaw. Tawan mo't sa bali ang mga sikasukan ko na, no di siyak alola na. Talaga kasta ti Lola. Oh, alam mo din, abirat, Lorna. Ibabakon ti telepono. Tadigusan mi tayo ti apo ko. Baliwag tuman iti umawag. Bye, abirat. O sige, abirat. Katkablawan ka, taadan apukom. Bye! Nagpas nga'y gaya man ni Olivia. Addan apo ko ni Medrina. Iso anak karagragsak. Ma'am Olivia, nagbiik ti pa naglabas ti aldaw anya. Kaano lang day di pa nagpas ngay mo. Ita, innam abulan nan. Wen Ursula, talaga nagbiit ti pa naglabas ti aldaw. Hey, wen nga rod. Ay, na yan. Nakaturog pa ilaang iti crib na. Talaga akas na. Ngam iti rabi mabayag sa makaturog. Iso ama po yata nakman. Ha? Gusto tayo ko na ni mama. Ti ubing, rabi iti aldaw da. Kat ti aldaw da, iso ti rabi ida. Ay, baliktad. Kasta nga ron. Isumot lagayam aday talamat maturog ter aramidon ti anak mo, ma'am. Wan nga ron, Ursula. Ay, sige ma'am. Rumara kun dito si Ledyo Ala, inumin nyo gaya man day tagatas yung ma'am. Agyamanak. Sige, tayo nakagluto iti sidaan nyo at tinola. Ta ikakman iti bulong ti marunggay. Day ta kano tinasayata para kada kayaw. Iso akanayon alaw kak iti marunggay ti sidaan nyo. Agyamanak, Ursula.
Sige nga rod, ma'am. Panawan kayo na, tayo na aglutaw. Sige, Ursula. Agyaman ak itigatas nga inyag mo. Kasta ka di, amiga? Simbang pot kagaya mo ang naggapo ija Spain. Okay, amiga. 1. Ala, di kag danag, amiga. O sige, umay kami. Saan na ka apaayan? O sige, amiga. Bye! Idrina, asino ti kinasarita mi ti telepono? Ta nagragsak ka. Ni amiga ka Merlina. Nagbalikbayan gaya man. Kayat na mapantayo ka no inton bigat iti balayda. Takayat na tayo amakita. Kasta ka di. Masapol nga umay ka mo, Juanito. Tapno makita na ka. Kasta nga minti ko na. Agpapan ka ni Olivia kat kayat na makita. Wala, tapnawan may pagbagana. Patgan tayo. Sige, mama. Ngam di tayo kumaagbayag iji balay ti amiga nyo, ha? Tadumagas tayo kumapay iti pagtagilakwan iti badbado. Igatangak pa iti anak ko iti dadu maakawas na. O sige, no day tati kunam, iha. Isurot tayo ni Lito. Taiso ti agdrive, mama. Kantap no addagbitbit kadagi ti gatangak. Oan, iha? O sige, kasaritam ti asawa. Oan nga, iha, intayon? Wan, mama. Nagpintas kamatan iti day taasuot mo? Maibagay launay kan kaday tabistidam. Talaga, mama? Lalakit din. Umunag kayo niti kotse, tayo-tayon. Alam, mama, sumrektan iti kotse. Antay ta. Nairikip kong ti gate. Sa dino nga tati papanandag iti amok. Inakman iti ayan ni Ursula. Mas kinamamuhak. Kalpasan na. Ipakamok adagos ka ni Senyor Pedrao. Mapanda iti ayan ti amiga ni Senyora ang naggapo ija Espanya. Saan dang agbayag ijay? Kalpasan na. Mapandag gatang iti kawas ti apo ko da. Sadan to agaway. Ay, kasta gayam. Wan. Ang ala. Tayo nakiti ayan ti ubeng. Amangan no makaraing katagsangit pa'y. Sige, nano. Agyaman na kiti dahi nga impormasyon. Ket di kagdanag, ikan kan tumanen iti kwarta. Bye. Senyor, nakaragragsak kayo man. Baldo, ayabam ni Doro. Tadda pagsasaritaan tayo. Alegrado, senyor. Anya nga dati pagsasaritaan da Pedro. Kadidwa apasurot na. Napasnak ti panagsarsarita da iti hardin. Sakat, adda pa'y sangsangwenda nga arak. Oh, talaga nagdakkel tinagbaliwan ni Pedro. Sa bagay, sipud pa'y talaga anaungeten. Anggam ita, saan la anaunget? No di kat, naulpit pa'y. Kasano, senyor? Anya ti makunayo iti daytoy adiso. Nalemeng dito'y Baldo. Wan, senyor. Mabalik dito senyor. Maglaka nga rami ng tete kaya po ito na ito adiso. Budno dayta, senyor. Sige. Nga magsapol ka iti mabalin apang iparkingan tayo iti kotse, Baldo. Day tayo nalingad. Wan, senyor. At
Kaya managtay may kayo, amiga. Sayang, agap-apura kayo man. Angam sana bale. Adan tupay gundaway nga agsasango tayo manan. Wan, amiga Merlina. Katagyaman kami iti pasarabom kada kami. Agyaman kami, amiga. Agyaman kami, Auntie Merlina. O sige nga, Roda. Agpakada kami, amiga. Baliwan min tumanan ti sumarong ka. Ay, naibayag tayo iti pagtagilakwan iti lupot, mama. May sa oras tayo ang nagpilpili iti gatangan tayo. Wan nga, Roda. Amangan wag sang sangiton ti anak mo. At damat kat di gatas na, mama. Numabisin, itimplaan lang ni Ursula iti dede na. Sa bagay, Alalito, iho. Parta ka man tiagmaneho, takayat kong tiagina na. Wan pa pa. Kan amangan magsangsangitan ti anak ta, Lito. Lito, inayagam lang ti panagmanehom. Tapno maliklikan ti disgrasya. Makalasat nga ta, da Senyor Juanito, iti pan nakapaltog da. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalabas, impakamo ni Nano kini Senyor Pedro, nga dapag na dagiti amo na. Naragsakan ni Senyor Pedro iti dayta naman na, kat plinano da, ti inaramid da. Inuray dati kotse da Senyor Juanito iti dalan nga awan matatao. Itagagayem, at 20 tuloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Diyos ko, umatay kami. Di mo bye-bye, Ante Apo. Ala, sangit ti ubeng. Saan mo't amabisin? Takalkalpas na anak didi. Inikak matag iti sapsapo ti tiyan na. Taamangan no nasakit. Kat amangan no sa ti pagsangsangitan na. Angap, ay, apay ngay. Di mo't lagsardengan. Ala, ay na, ay, bibi. Sumardang kami agsangit Ay, huston wine! Huston, baby! Ay, isala ka tap na agsardang kan wine! Ay, na na na! La 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 la! Agawa ang paldo. Pagang dara matapos to'y kotse, tapumano tayong dito. Hoy, senyor! Ha? Kotse mo't dayta. Nabuong-buong ti sarming na. Kat nakatengay ti kalsada. Ay, sus! Tinambangan dan sakit ti dayta. Ay, sumsakit di ti kay papanan ti agsasaruno akanalbo ang anang ko itay di ta baba. Ay, adan samot tao di ta. Ay, kita agman. Ay na. Sa balit yak parparik na kanyak. Aday ta. Asidog akon. Ay! Diyos ko! Natay samot na bakit ato kukutsay! Ay, para yapak! Hayaan niya mo tanti kastoy. Ay, telepono lang. Ang makitotak pa Ay, sungbatak ti telepono. Ay, sana balay. Panakaturugan ni Bebe. Ay, Liberia's Residence. Hello? Hello. Ipakamo ka ni Juanito kanda iti talo kakadwana kaya't nataydan. Anya? Adada ita diti ospital. Asikalsan niyo kumatibang kayda. Saan? Saan? Saan?
Sus, kasama ka dyan. Senyor! Ala, kakadwa lalaki. Sumurot kayo kanya kadagiti sumagmamano kada kayo. Kayintaya si kaswan, tibang kay da senyor. Hoy, mga boss! Sumurot kami! Mala, hintayo nga rodan iti ayan da ospital. Hintayon kakadwa. Baldo, awagam ni Nano, ket awisem tapno ited kon tidak kalagatad. Wan, senyor. Masa pula makasarita iti telepono. Anya ti plano yu ken kuana, senyor. Anya kumapay. Di dispatchayon. Kaya tiyo asawon, senyor. Idispatchayon, Baldo. Tapno awanen ti parikot pay. Wan, senyor. Nagbayag matan ni Nano, anapan ni Jacinda. Apaya di matan nagsublay. Ay, kita akman di taruar. Taibaon ko mapan ni Jabalay da Senyor Pedro. Nasaysayat no maamanda tinapasamak. Ha! Teleponaw. Inakbitsong batan. Hello? Anda lagi ni Nano. Kaya ko akasarita. Ay, pasensya kayo na po. Awan ditoy. Sige, bye. Inak itirwar. Sabtaklangan ni Nano. Ay na. Una yan, tigas to yan ang pasawag. Ay, una yan. Ha! Ano nakabuto na tao? Hindi sa amin tinataya pamangga. Ay, Diyos ko. Asin. Ha! Ninano! Nino! Ano pinapasabat ka? Apa na nakabutin ka magtan dito sa matibangga? Nino! Ang nagabot na sa tara paspasamak! Senyor, awan kano ni Nano. Sakat imbaba dagos tinakasaritak ti telepono. Sana balin, Baldo. Baliwa manen nga idayal ti telepono. Tabarang isunton ti makasumbat. Wen, senyor. Ay na, Japon mapagsusurot na yun ni Aramida. Telepono. Hello? Kaya ko akasarita ni Nano. Awagan ni Nano! Nagabitin mo sa ating mangga! Nitan! Aniya? Nakabitin iti sanga ti mangga? Kaya't mo asawan, nagbakal? Ngata, senyor. Amangan mat no na konsensya. Awan ba ko ditan? Tajak mat imbaga amapan agbakal. Senyor. Angam nasayat mat. Tapno awanan ti makamo iti palimed tayo. Iso na mismo, tinangkatal iti bukod na biyag. Matay ta, Ursula. Na isang petmin dagiti bangkay. Mapay nga damanan sa bali pa yaparikot. Anya tinapasamak kininanaw. Diyak na ron amaw, Tata Luis. Ibimbaon ko ama pa ni Jacinda. Diyak matan mauray. Ibimbaon, nagitak matan na nagabitin iti sanga timanggay. Ay, una yun ti kastoy. Kasi kaswan tayo nga ron ti bangkay na. Ngam apay. Apay ang nagbakal. Anya tiga po na. Pedro, agpuno ka man kanyak. Sika ka diti pimatay kadamidrina. Aniya? Ne, apa kastamat tanti bagbagam kanyak?
Apay, at da ebidensya? Nangag ko iti radyo. O posibleng adda ng tambang kadakwada iti dalanda. Da kayo kadi. Amalkan kan. Di nakpagatapan iti kasta, Lorna. Apay, panagkunam ka di kat maiturad ko nga ramidan ti kasta? Maiturad mo! Ayok ka, Pedro! Ayok ka! Ayok gaya nga. Lorna, uray asawa ka, no kalabanan nak. Mapatay ka, maawatan! Laglagi pam, Lorna. Uray asawa ka, no kalabanan nak. Maiturad ka, agudasan! Unay hindi ito yan napasamak. Nagranggas tinang patay kada senyor. Awan na sida. Wan nga ron, Tata Luis. Ayun gayam. Da senyor Pedro. Napakaamam ka din. Wan, Tata. Umaina ka nun. Nasaya at matngarod. Nakalungunan dagiti bangkay. Kat ni senyor Pedro ti mangikadang. No kaano ti pan nakaitabon dagiti bangkay. Isu ti masuro. Takabsat namat ni senyor Juanitaw. Ang dadintang. Da senyor Pedro, Tata. Nasaya at matadadan. Nakapimpiman mat. Ti kabsat ko, Lakay Luis. Huwag nga rod, senyor. Awanan puso, dagiti nang patay kadakwada. Dusahan to idati Diyos iti naramid da. Awan, tinakakita iti napasamak kadakwada, senyor. Kasta ti ko na dagiti pulis. Nupay kasta, adalan dan tinapasamak. Saan dangagsardeng, aging gaadi damamuan, no asino dagiti kriminal. Kasta ka di. Una yan, ti kasto yan na pagtengda. Una yan. Pasensya ka, nano. Tasikamot tinangkatel iti biyag mo. Awan basol ko niti dayta. Agyaman aklangan, takasta tinaramid mo. Iti kasta, saanen amanayunan ti basol ko. Senyor, nakaisam ka mata namang buybuya iti bangkay ni Nano. Agladingit ka akang paidi, senyor. Wan. Ibagam tipod no, Baldo. Da kayo ka di tinang tambang kada Juanito? Kwa, senyora. Ibagam tipod no! Wen, da kami, senyora. Panyo! Ayot kayo! Ayot kayo! Senyora, agtungtungpal kami lang iti kayat ni senyor. Nagbalinan a kriminal ni Pedro. Kasto iti may bagak, senyora. Saan kayo latan ngagtagtagari? Ngawin, amunumat, ugali ni senyor. Dakas kayo, no, makibiyang kayo. Pasurot na kayo, ti demonyo! Nagpapadaan niyo pa sa iro! Senyora, tinasayaat, agsubli kayo kit din iti saladyo. Saan? Mapanak itamot lang ija mansyon da Juanito. Kaya't ko ang makita ti bangkay da! Anya, ay, day tati saan yung aramidan, senyora. Gaputa siya, ti mataksan.
Isungalod na saan na kayong surot ni senyor. Tapno damang bantay kada kayo. Tadi na kayat amapan kayo ijay mansyon. Dawan nito. Anya? Isungag tulnog kayo langin, senyora. Ngam, tidakas to, ti pagbanagan nyo. Lakay Luis, inton bigat matlaeng, itabon tayon dagiti bangkay. Nay, apay ngay, senyor. Saan ko mapay mata? Nagbiitan ngay. Nasaysayat nga itabon tayon dagiti bangkay inton bigat. Tapno makaina na tayon. Ay, sana mabalin ti kasta, senyor. Nagbiit matan ngay. Kaya't mi pa nga ipapasalamayan ida. Aniya? Kalpasan kumapay met at idwa nga aldaw. Ta sino ti matungpal? Siya kuwen no sika. Nay, makaungat kayo matan, senyor. Siya ti matungpal. Saan asika? Maipilit nga ta nila kay Luis, ti kayat na. Anyamat ti aramiden ni Senyora Lorna, iti pan nakaduktal na, at ti asawa na ti akin nakam, iti pan nakatambang, da Senyor Juanito. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgie Baclay. Direksyon, June Ributaso. Technical and musical scoring, John Ligligen. Isagsakot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Lirio, iti tanap.